ham tam ya NPP lele omlong demlong nak kalian conga tengah omlong mal babale hau hajar khat pra nau deputy chief minister ngi os ngau ba compare la dengia trei lang baru suidro tekabamon la da ja baki balong kristan bar khoi ki badan hanem tenrai bar khoi ngi gi we jai ben khasi ngi thap NPP ki bon ngi pen scam ya la de bengi long perlok baru suid te tang Audio Jungle nak kalian ke jong te baru ihli ba katong ilaya cha so yong te ke banga keren kedai ba kanong rim kedai ke jonga simet kum brio mdei jong ke parti UDP ngala ada pensyairu ba ngalit ban kersian ya ka UDP kamdei bangairo tang ya ka UDP ngala ong hai tripor ba ngai je barok ke parti rilum adu ka PDF ka HSPDP ke UDP ke VPP barok ke parti rilum ngai ban ngakwa ba kini ki parti bro kin ya trailang ban yo ban alam sarkar ten la deb dang tu kla sulong kam kai no ba layo ban alam hin sarkar da ka NPP hadin baka mangi tanggal election so yang 4 dapat jengklat jom HDA ke UDP kalau ada trailang bat ke NPP gila ada syat na landu na ka sentral UDP yang UDP so yang nomor balik ngi ke election 4 dam kalau tanda yang abangan jubab supaya ba bakum nu ban penjob yu kartong ke UDP so yang wala kataru kabanga nga ngayang kanong rim ba ukan dia jong UDP ru kuntahi ba lada undon hakal yang persya ne hakal yang sencar udah be ban keren nya kimat ki jura jongka jaj bendriu na kata-kata ko penlong yang ba ngam su thu su menta bangan rai lah hanungan najing kersian bat kilavun parok ke parti gila persyang yang aban khot ke tang bang su thu kan ke baro kala penlong kamka namar ba PE apo assembly ka NPP ber ke UDP ke trelang kat ba ka kongres ka syong syasai liang persya kat ba po district council ka kongres bat ka NPP ke trelang ka UDP pat syakal liang persya kani kar ko mele drama ka ba pengi ano yang te ngam stanat chu kai menong bangan likersian kanu ka parti bangan kersian ngahaban susyong no khop sakandong te ngin sai pet dalawan ka por ka bahasa no ngan aya ka vot yang ka jing pet chunga kani ki area sane tiki no gibrim ta gila start ngimtip chu mo halai jong idong isnong te nong ngan decide nong bakila peraro ngam nang ong teng apa dukan tu ya sai kana para te imat kata karung du sayeng lo tang tip ne tik yo song ta apa dukan siarong ngam tim te namar bang i syong ka mo ngapro pra ngata syong ka ne ro kiong pra ka sebenai pra te ngala su imai kan te ya kajing pra ba kajing ne kaju jong ka parti UDP po so yong teng nak kaleng jongar ngam suban batai clear ke babaklah nomor babalai ngila ailat ya ka parti kongres mentala khatsan snam te ke ai ke bal akren ro ngi tempat yo i pinong ba undang biang ro ngam nang ong te habisari pai ba tang balong menta kini kirtong nakaleng ke jonga hi bang i jak lagi jong ke parti rilum jid himapi kawe ni ke parti rilum kababiang ba penjin UDP na awal ada dei ka ba piman re nakaleng jonga te ngam ong hi ni no namar bagi pai ba hi kini ban sung thu halai jong tang ban nakaleng jonga banga ya le de nge i jak jaj ben rio nge i gi marjan marpa ngakwa ban burom gi ki perlok ki perjor ki badai ki perakasi jongi ban ngada i ilong shun min sim ha pe gi barjala bagi ya ba he sene satai te ngakwa tang kata baro renti hakawe naki parti rilum kababiang ba pendai ban aya ka vote kenyo ya ki national party ham tam ya ka NPP lele omlong demlong nak kalian conga tengah omlong mal babale hau hajar khat pra nau deputy chief minister ngi os ngau ba compare la dengia trei lang baru suidro tekabamon
lada ja baki balong kristaan bar khoi ki badon hanem tan rai bar khoi ngi gi we jai bende khasi ngi thap NPP ki bon ngi pins kham yala de bengi long perlok bar kusuin te tangata khu blesi Sibata, boleh sebut.